Mınake Tokmak mal pazarına жылқылар geldi, жылқылар. Mına 100 mingden so'rayotadi qo'chqorlarda. Qancha tish ekan bular bayka? Ya, qancha tishdan? Ya bilmem tishing ko'r. Tishini qanday ko'rasiz qana? Ochchi. Ochib ko'rasan-da. Tishingni qanday ko'rib boshqa. Boshini qarmash kerak-da. Açsanız da bayka men. Peki tish qanday bo'lar? Iki tish ekan. Yo, iki tish ekan mınake tuğandar. Bratan hem çerekler tatmayız bratan hem. Qancha deb otasың, brat? Çerekler 15 mingden degende. Maydan tetliğinde var da bratan ne? 15 mingden so'rayotadi esi. Ya. 15'ten bratan qo'zilar. 13'ten beri otadi bulacak. 15'ten berem deb otadi. Şu Bunlarcınlar 65 mingden boluptur. Assalamu alaikum urmatlı YouTube görүүчүлөр. Биздин каналдын катталуучулары жана коноктору саламатсыздарбы? 23 октябрь 2022 жыл Токмок мал базарына келдик тугандар. Койлордун бааларын билип беребиз. Биз менен болуп каналда жаңы болуп жатсаңыз, өйдө карап турган бармакчаны басып, мына монтуп катталып кетиңиз. Анда эмесе баштайбыз. Лайк басып коюңуздар тугандар, башка бир тугандар да көрсүн. Эже саламатсызбы? Канчадан козулар? Экөөнү 25 сотур. Экөөнү 25 миң, ургачы. Быйылкыларбы? Быйылкылар. Канча берди базар? 20 берди берген жок. Экөөнү 10 миңден, таза 20 миң сомго берген жок эже. Рахмат. Бул жерде кой 18 миңден сурады. Канча тишке койлордун? Тиштери. Айт. 4 tish qo'ylar ekan. 18 ming so'm. Charba qo'zini so'raychi. Assalomu alaykum aka. Charba qo'zi qancha? Ba'zini aytmoqchi. 17? Buyilqimi? Buyilqi 17 ming so'm. Sizniki va Qancha buni? 17 lira. Urg'achi. qancha berdi bozor? 17. Yo'q, 17 so'rayotdi-da. 17. Ya aka. Qancha so'm berdi bozor? Berilaka? Berilaka to'g'ri. Yaxshi. Bayka assalomu alaykum. Bizga ba'alarni aytasiz, bo'ldi. Qanchadan? 16 bar, kuruk bu. Kuruk, a? 16 ming so'mdan so'rayotasiz. Bu yerda qanday urg'achilar bari? Yoshmi tishlarida qanchadan? To'g'roq bariladi. Bari to'g'roq ekan, to'g'andar bunaki. To'g'roq qanday tushunsa bo'ladi? Bular yoshdan o'tib qolganda? 6 tish bo'lgandir. To'xtagandir ekan. Yaxshi. Bazar so'radi? 14'ten 13'ten ha? 14'ten 13'ten so'rapti bunaki, shunday to'g'roq qo'ylar. Bu yerda qo'zlar turadi, qizil. Assalomu alaykum aka. Siznikimi? Qo'zlar bu, qo'zg'ochqora? Ba'alarni aytsangiz. 25 mingdan, ha? Qancha bash? 4 bash 25 ming so'mdan. Bazar so'radimi? Bazar so'radimi? Qanchadan berdi? El ko'radi-da, aytaveriz. 22 dan, ha? Ha, rahmat. 22 mingdan so'raptir bunaki. Baykem beribdir. Qanchadan bo'lsa beresen baykem shuni. 23 dan. Yaxshi. 23 ming so'mdan berem deydi. Mana bu yerda cho'ng qo'chqor turadi tuganlar. Eldin ko'pligidan tartishni ыңгайсыз болуп атат тугандар. To'g'ri tushuningizda 80 ming so'rab atadi. 3 yosh qancha ay deysiz? 2 ay. 3 yosh 2 ay bo'libdi bu qo'chqorga. 80 ming so'm so'rab. Bozor berdi bayka? Ha? Bozor. Ha, hozirlab olib kelding sen? Hozirlab keldingdek. Bir o'yladi. Aha, 80 ming so'm. Bu siznikimi? Qo'zlar basini aytib qo'ysiz. 17 dan berasiz. Qo'zg'ochqora? Qo'zg'ochqor 17 mingdan berem deydi. 4600 so'mga mo'g'o semiz uloq alınıptır. 4600. 5000 so'mda o'tadi bu. Qo'y bu? Tishi qancha? Yashab qolgani? Qancha qo'zi olding? 8 aldım. 8 qo'zi, ha? Ha, yaxshi. 5000 so'mga beraman deb, yashab qolgan qo'y. Arqlarchi? 3 oyni biriktirdim. Echkivi. Bayga echkini bana aytib qo'ychi. Eko 10 ming so'm, 5 ming so'mdan. Bu tek ekan, arqa? Tek ekan. 5 ming so'mdan. 20 dan. 20 dan?
Qo'y, a? Qancha tish ekan bular? Bunaka o'zi ketib baratar o'zlari. 18 tish. Noy, ber joqda 2 tish arqi. Asliqda 4 tish yangi sayt. 4 tish yangi saytdir. Qanchadan oldim dedingiz? 20 dan. 20 ming so'mdan olindi. Mana bu yerda 2 tish qo'chqorda 35 ming dedingiz-ku? 35 mingga olinibdir, tug'anlar. 2 tish qo'chqor. Ha, mo'larchi mo'lar. Allardan böyle 35-36'dan geldim onun bari. Ne? 35 ming, 36 ming. 36'ga geldi. Bunaki 36 mingga kelibdir. Alingan real бағалар, tug'anlar. Bular 35 e? Manaki maqchani sanab o'tadi deydi do'stim. Shunday bo'lib o'tadi to'qmoqda. Kishi ko'p, qo'y ko'p. Qo'ldan kelishincha tartib harakat qilib ko'rsatib beradi tog'sog'anlar. Aka bu qoroda 17 ming so'mdan 2 tish qo'chqorlar optim. Qanchadan so'radi aka? So'radi bozor? Yo'q. Qanchadan so'radi? So'raylarga 17 ming. 17 mingdan so'raydi. 2 tish qo'chqor. Qancha bosh bu yerda aka? 26. 26 bosh. Qayaqtiki? Yaqtı Yaqtiki to'qmoq, ha? Aha. Bunga tug'anlar bu yerda qo'zlar bor ekan, 5800 so'mdan so'rab o'tadi. Qancha bosh? Boshini aytib, 37. 37 bosh. To'qmoq mol bozorida shunday. Urg'achi, bichmal aralash ekan tug'anlar. Ikkala qo'chqor bor ekan, qolgan urg'achi, bichmal. Bozor so'ragan yo'q-da, sotalaksizda. Qanchadan so'radi? 5300 dan so'rab o'tadi bozor. 5,5 dan bo'lsa beraman deydi. Mana ki. Bu yoqda da qo'zlar bor ekan, 5,5 ming so'mdan. 5,5 ming so'mdan. Allah ketdi o'xshaydi. Baylab o'tadi. Ya bayka, qanchaga ketdi o'shol? Qanchaga ketdi? 5250 so'm bo'ldi men qo'zim. Mana mo'yda 2 tish qo'chqor girdi, 35 ming so'raydi ekan. 2 tish qo'chqor bu yerda. Bayka 80 ming so'm so'radi. Bozor so'radimi bayka? Qo'zlar berib atadi, almashtiramiz. Ha, obmen. Bunaki, obmen dedi. Qo'zlarni berib atadi ekan. Qancha qo'zi berdi bir boshqa? 4 qo'zi. Yaxshi. 4 qo'zi almashgan yo'q. 4 qo'zi beribdir, beribdir baykam, almashqanga. Parada qo'zlardan beribdir berganda da. Aqcha kerak bo'layotadi deydi. Qancha olsa berasan bayka? Aqcha 70 ga beradi. 70 ga? 70 ga beraman dedi. Liniya bor-da. Nima? Bilmayman o'zimcha. Ha, o'zingiz bilmaysiz. Aha, yaxshi. Savdangiz bo'lsin. Bu yerda qo'zuli qo'y turadi tug'anlar. 18 mingga? 18 ming so'm so'rab o'tadi. Qo'z erkak burg'achi? Erkak, yaxshi qo'z ekan. Qancha tish qo'y? 4 tish. Bozor berdi? Qancha? 16-15 ming berib o'tadi ekan tug'anlar. Yaxshi, yaxshi. Bozorini bersin. Qolganlarini balalarni aytib qo'ysin. 25 dan bor. 25 dan qo'zisi, arqa qo'zi. Qo'z 15 so'radi. Qo'z 15 ming. Ha, 25 da qancha tish qo'y? 4 tish qo'y, 25 ming tug'anlar. Bunga bo'lchadi, Allohlar 4,5 ming so'mdan so'rayotadi. Echki qancha ekan echki? 4,5, 3 o'tang, 4,5 ming so'mdan 3 o'tang. Bozor berdi? Qancha? 3,7. 3700 so'm, 4000 beribdir, bergan yo'q. Bunda bu yerda bir 8000 so'mga so'rab o'tadi. Qo'zi. Urg'achi qo'zi. 8000 so'm. Qancha so'mga berib eding? Bozor so'radimi? 7,5 mingga bergan jo'qsiz, 7500 so'mga bergan jo'q ekan. Yaxshi. 8 bo'lsa berasin. Ha, 8000 so'm olsa beraman. Arzon sotib o'tasizmi? 8000 ga berib o'tam deydi, aka, baykash. Bozorda jurasiz bayka, bozor qanday bo'lyapti? Boshtaladi. Bozor Xudoga shukr aka. Yaxshi. Ishda o'tamiz. Ha, yaxshi. 8000 ga bu. Yaxshilik o'tayman. Bayka. Men bugun aytgan shedri bo'lib turaman. Ha? Bu yashab qolgan-ku deymi? Bu. Yo'q bayka, Yaxshi. Tishi qancha? Tishi 4 tishdan 4 tishdan o'tib qoldi. Ha, yaxshi. Savdong bersin. Bunga bu yerda qo'chqor turadi, 2 tish 40 ming so'rab o'tadi oqsoqol. 2 tishmi bayka? Ha. Qancha berdi bozor? Berdimi? 35 ming so'mga bergan jo'qsiz, Ha, yaxshi. Ariqroq ekan. 40 ming so'raydi, 35 ming so'mga bergan jo'q.
Бұл жерде қозылар тұрады, қозылардың бағасын сұрап көрелі. Жаш қозылар екен. Ассаламалейкум байке. Мана бағаларын айтып қойыңызшы, бағаларын әлі. 8,5 мың. Ұрғачы еркек қошқарлар бар. Ерік, анан қошқар аралаш. 8,5 мың. Қанша баш? 10 baş. 10 баш. Қаншадан берді базар? Берілік бе? 7,5 мыңден. Жақшы. 7,5 мың сомдан беріптір базар. Байкен берген жоқ. 8 мыңнен сұрайды. Мына ушундай. Мынакей бұл жерде дағы қошқарлар тұрады, 2 тиш дейді. Екі өтен 2 тиштен, е? Aa, 2 tişten. 2 тиштен. Қаншадан сұрап атасың? 35 liradır. 35 мың сұрадым. Базар 35 сұрады. Берген жоқсың. Өзің қанша сұрап атасың? 45. 45 мың деп сұрап атады. Бұл 40. Бұға қанша берді? Buğa verilek bakar. Берілік, е? Жақшы. 35-ке бербесең қаншаға берейін деген ой бар мұны қошқарға. 40 bin tegereği. 40 болса бересің. Aa, verem. Жақсы. 40 мың болса беремін де. Арт жағынан да тартып қой. Onu cayda. Жайында. Линиясы бар да қой. Algan da armanda, almagan da armanda. Тоқмақ мал базары туғандар. Бұл жерде меринос қойлар тұрады. Бағаларын сұрап көрелі меринос. Ассаламалейкум. Бағаларын айтып қойсын меринос қозылар бұл бұлар, е? İlikler. Ириктер бе? Бағаларын айтып қойыңыз. 13 мың. 13 мың сомда. Жақсы. Сұрады бұл базар? Қаншадан сұрады? Arğanday. Арғанда. Берілік, е? Жақсы. Verilek. 13 мың. Жоқ, сіз тартпайбыз бәке. Қойлар тартабыз. 16,5 мыңден, е? 16,5 мыңден берем оптом. Қанша баш бұл жерде байке? 30 баш қой. 35 баш қой екен туғандар. Қаяқтықы? Чүйдікі. Чүйдің қойлары мына кеп туғандар. 2 тиш, 4 тиш төгөрөктер бар, байке? Номер айт өріңіз. 0505 090908. Егер сатылбағасы қаяқта тұрасыз? Тоқмоқта. Мына, тоқмоқта әлі тұрады екен. Байланышсаңыздар болады. Шындай қоя издегендер болса, қызыл-қызыл. Бұлар арашан бі, же қандай аралаш бі? Аралаш, е? 16,5 мың. Рахмат. Саудаңыз болсын байке. 4 тиш қошқар, мына. 4 тиш қошқарды 40 мың сұрап атасыз, е? 40 мың. Қанша берді базар? 35 берді бе? 35 мың беріптір. Егер үйіңіздерде шындай қошқар болса, салыштырсаңыздар болады туғандар. 35 мыңға берген жоқ, 40 мың сұрап атады. Мына бұл жерде меринос бар екен, аралаш, мондай чарба қойлар бар екен. Қаншадан сұрап атасыз бұлар? Бағаларын айтып қойсаңыз. 8 мың, 12, 10. Тиштері қаншадан тиштері? Жашылы? Жақсы, жашылы екен. Базар берді ба? Же берелекті? Қанша берді шу қойған мысалы? 8 мың берді, берген жоқсыз. Бұл қач? 7 лира. 10 беріптір. 12 мың сұрап атады, 10 мың беріптір. Бұлға 10 мың сұрап атасы, бәке? Бұны қанша сұрады? Береле екен туғандар. Бычмалылар екен, мына бычмалылар. Қанша баш? Ассаламу алейкум. Бәке? Қанша баш? 10? 10 баш. Тиштері қандай тиштері? 2 tişleri bular. Bu tek tişe? 2 tişe eкен. Бар. Ya, donqa бар деген. Жаңы қабар кейжи деген. Mokmal bazar. Мынакей балар қаншадан балар? 18 bin. 18 мыңнан сұрап атасы, е? 18 мыңнан сұрап атады екен. Қаншадан берді? Берді базар? Beri otur. Қанша? Arğanday. Мындай бір бағаны айтсаңыз, қаншадан берді? 17, 16. 16-17 мыңден арғандай беріп атады, берген жоқ екен. Бычмалдар екен. Семіз байланды бұлар. Қанша ай байладыңыз байке? Bilmiyorum belki. Көп болды деп байланған. Ерік байланған екен туғандар. Сойғанға. Жақсы. Gök fakat getirekti. Қанша тиш екен, көрші? Koyvaç. 6 тиш пе? 6 koy ya. Қаншаға алдыңыз байке? Koyaksın buna. Я, Çurtlayt. çurqayt. Çurqayt dedi. Қолла ақша. Қаншаға алдыңыз? Ya. Қаншаға алдыңыз? Айт қойсаңыз байке. Oldu bu. 11 мың сомға алып тұр мінекей. Қой. Кішін азы көрдіңіздер, ақша саналады. Қозы екен, е? Қандай жігіттер? Қозы қаншадан болады қозы? Ozu 10 bozu verip çıtayın odamaydı. 10 мың болса бересің. Базар берді ме? Қанша берді? 9 ver, 9'da vermiyor. 9 мың сомға берген жоқ. 10 мың болса беремін дейді мінекей.
9,5'ga берем. 9,5 mingga деле бересиң. Жакшы. Мына ушундай козу. Ургачыбы? Ургач коз экен. Талада жүргөн. Жакшы, содаң болсун. Рахмат. Мына бул жерде туугандар меринос койлор турат. 12 миңден дедиңизби? 12 миң сомдон сурап атат байкем. Канча баш байке? Мериностор. 9 баш. 12 миңден сурап атасыз. Канчадан сурады базар? Базар түндө 9'dan сураган. Түндө? Түндө 9 миң сомдон сураган экен, берген эмес экен. 12 миң сомдон сурайт. YouTube чыгат бүгүн буйруса байке. 1 сааттын ичинде. Азыр. Телефон номер айтасызбы же башка да барбы? Бияктан эле сатасыз. Аха, жакшы. Содаңыз болсун. Канчадан козуларың? Пародистилер. Охты, молодец. 9 миң сомдон. Пародист канча тиш? Же козуларбы? Козлар бу. Линиясы кандай? Линиясы о, Арашан. Арашан, а? Ой, молодец. Шустрый бала экен, Арашан. Арт жактарын, куйруктарын кулагы канча сантиметр? Кулагым байке санап турмун. Санабадың, а? Таразага тарттың беле? Таразага тарттыңбы? Тартпап турсуң, а? Молодец. Эти бар бирес. Эти бар. Канчадан сурап атасың? 9'dan. 9 миң сомдон. Базар канчадан сурады? 8,5'dan сурады. 8,5 миң. 8,5 миңден берген жок. Канча баш? 6 баш бар. 6 баш 8,5 миңден берген жок. Мынакей ушундай. Дальше бар. Аха. Болду, мынакей. Токмок мал базарда ушундай. Содаң болсун жигит. Рахмат. Оптом кетти 13.650 козу кочкорлор. Канча баш экен? 15 баш. 15 баш. Буйрус аксыга кетет булар. Satıldı. Козу кочкорлор бары 15 баш. Эгер үйүңүздөрдө ушундай кочкорлоруңуздар бар болсо, баалар ушундай болот. Videoga tartib atapmış. Qancha oldu aka? Мынакей бул жерде козулар 6.900 сомдон сатылыптыр, алыныптыр, сатып алыныптыр. Канча баш туган? 14 баш, 14 баш. Жакшы? 6.900 Мынакей ушундай базар, мал базар. Биз кой базарды гана тарттык тугандар. Азыр уйдун баарын сурап көрсү. Уйду канчага алдыңыз? Bunu жаңгаз. Сатып алдыңыз байке? Сатып алдыңыз. Канчага? 90, Канчанчы туучу экен? 90 миңге алыптыр байке мына. Справкаларын карап атат.